Postoji način da poboljšaš svoj engleski za samo 5 minuta. Kako? Tako što ćeš naučiti kako se pravi rečenica, ispravna rečenica u engleskom jeziku. Većina ljudi kada krenu da uče engleski primenjuju pravila iz našeg jezika. To znači da započinju rečenicu bilo kako. Naš jezik je prilično fleksibilan po tom pitanju. Ali u engleskom postoji tačno određeni red reči u rečenici, jedini koji je zapravo ispravan. Evo jedne rečenice. I bought a skirt in Belgrade on Friday. Kupila sam suknju u Beogradu u petak. U našem jeziku možeš da kažeš kupila sam suknju u petak u Beogradu sam u petak kupila suknju, u petak sam u Beogradu kupila suknju i tako dalje. Postoji mnogo kombinacija i svaki od tih načina je ispravan. U engleskom postoji samo jedan. Dakle, prvo ide subjekat, I, pa onda glagol, bought, pa iza toga ide objekat, skirt, mesto, in Belgrade i na kraju vreme, on Friday. Evo još jednog primjera. I saw a friend in the street yesterday. Kao što možeš da vidiš, prvo je I subjekat, glagol, objekat, mesto i vreme. I uvek se prati ovaj red reči. On je jedini ispravan. Ako je jako važno da naglasiš vreme, znači tačno kažeš kada se nešto desilo, onda možemo da krenemo sa vremenom, priloškom odredbom za vreme. Yesterday I saw a friend in the street. U engleskom jeziku ono što je prvo u rečenici, to je i najvažnije. Tako da vreme, odnosno priloška odredba za vreme, može da ide prva, ako to vidimo kao nešto što je veoma važno. A u svim ostalim slučajevima mi počinjemo zapravo sa subjektom. Kako pravimo pitanja? When did you talk to her? Prvo je upitna reč, when. Onda nakon toga je pomoćni glagol, did. Pa onda subjekat, you. Glagol talk. I onda sve ono ostalo. U ovom slučaju imamo objekat, to her. A da hoćemo da stavimo vreme ili mesto, prvo će ići mesto, a onda na kraju vreme. I još jedan primjer. Where do you buy bread? Upitna reč, pa pomoćni glagol, subjekat, glavni glagol i objekat. Ovo je pravilo koje važi za sva pitanja, osim ako u rečenici, odnosno u pitanju, nemamo subjekat. To znači da počinjemo sa who. Who found my book? Ovo je pojednostavljeno. Prvo ide who, a onda, pošto nema subjekta, samo stavljamo glagol, found, i uobičajen red reči objekat, my book, pa ako imamo mesto, onda mesto i na kraju vreme. Za sva pitanja važi ovo isto pravilo, dakle ovo je red reči u rečenici, u upitnoj rečenici. U početku, dok još nisi siguran da si zapamtio ovo pravilo i da možeš da ga primeniš, savjetujemo ti da zapišeš tačno ovako red reči na papiru i da stalno gledaš u taj papir, recimo kada pišeš neki esej ili čak i kada pričaš na času na engleskom,
Dobro je da ovu formulu u svakom slučaju znači imaš negde u blizini. U nekom trenutku naravno to će preći u naviku i onda nećeš više morati da razmišljaš o tome. Ovo je zaista najbrži način da poboljšaš svoj engleski i nešto što možeš da primeniš odmah. Ako ti se sviđaju naši snimci, zaprati nas i pritisni na zvonce da bi video kada objavimo novi video. Bye bye!